F'dan il-programm jidhru xi prodotti kummerċjali. Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Is-sena tat-tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla. L-lejla ser nospita lil Amy Borch, personaġġ innovattiv, prinċipalment involuta fix-xandir diġitali. Amy l-weekend li għadda għalqet 22 sena. Il-lejla ħajrna xilli niskopri ċelebrazzjonijiet x'għamlet biex iċċelebrat il-birthday. Ħaniltaqgħu Amy minn ftit ieħor prime time jibda issa. Prime time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal This is the new Seat Arona at Continental Cars. United Colors of Benetton. The new Molicare Premium Lady Pants and Pads. St. Thomas Hospital. Total Tools Malta. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xema artiġanali mamula bimħabba. Your event made perfect with Camilleri Catering. Sena tat-tajba u nilqakom għal prime time illum l-edizzjoni tal-ġimgħa fl-aħħar wasal il-weekend, naf li intom bħali tkun qed tistennew ħafna il-weekend. Il-mistiedna tiegħi tal-lejla l-weekend li għadda kellha weekend to remember. Nilqa' miegħi lil Amy Borch. Hello Amy. Hello. Kif int? I'm amazing. You? Happy belated. Thank you so much. Grazzi tal ċettajt l-istedina. Thank you for having me. Tista' tikkomoda ruħek. Allura mill-1 sa 10, kemm tkun qed tistenna li jasal il-weekend? 11. 11? Isma' dal-weekend chillek wara l-weekend l-għadda? I'm having a break from the weekend that just passed. My 22nd birthday was something to remember. Ara, mhux se nidħol ħafna f'dettalji x'ġara u ma ġarax il-weekend li għadda. Nixtieq nkun naf biss huwa jekk wara celebrations tal-birthday ġejt x'ftijak mill-ewwel jum kellek bżonn sa Wednesday. Ovvjament. I become straight like that. Mill-ewwel? I'm a pro. Amy, tradizzjoni hija li jkolli bżonn id-dettalji biex nirreġistra l-mistiedna tiegħi. Għandi naqtra bil-karti mmorrajtawk. Għandi bżonn nisem ikun jom? Amy Borch. Amy Borch. Data ta' twelid? 4th November 2000. Not sure if the year was extra, ma insomma. Iġveri, inti tiġi Scorpio, iġvera? Yes, well done. Ara, għamilna naqqa riċerka fuq Scorpio u nixtieq nkun naf minn għandek jekk taqbil xi le. Normalment nisa Scorpio għandhom album kbira, iħobbu malajr u passjonalment. Fact, yes, true. Nisa Scorpio huma fost l-iktar nisa intelligenti. Iħobbu jistaqsu u kapaċi jisimgħu ħafna. Taqbel? Eva, I would say I'm a good listener. I zone out a lot. Imma if someone's telling me a story or opening up, I'll easily start crying with them or something. Mill-ewwel tiġi emotion. Eżatt. So I would say I have a big heart. Issa sibna l-predictions għas-sena 2023 tal-Scorpio. Do I want to hear them? Ma nafx kif tgħidli int. Yes. Alright, tara tlaqna. Fis-sena 2023 ser tkun sena ikkulurita ħafna għall-Scorpios, b'riżultati imħaltin. Parir siwi għall-Scorpios huwa li ħarsu bil-għaqal lill-aspett finanzjarju tal-ħajja. Importantissimu. Okay, not bad, I accept. As in, I'm going to keep a very open mind for the next year that comes. Uħsib il-Euros, għax importanti jek għallek Scorpios. That's every year, imma insomma. Illum. Oh my God, food. Minħabba li huwa il-weekend. Ħannużaw dak l-apparat speċjali. Da grazzi għal Fjord de Vita rna xilli namerna closed pizzas veru tajbin. Daw kollha li jixtiequ jaraw id-dettalji ta' kif isiru jistgħu jidħlu fil-Facebook page tiegħi u mbonix.tv u hemm il-video kif tista' tippreparhom. Illum ħannużaw dak l-apparat speċjali ħafna li hemm quddiemek. Dak pratikament meta tafas buttuna ħajkun hawn reaction, ħajtlaq video u f'dal video ħatitlaq kelma li mbagħad minna ħatitlaq konverzazzjoni. Okay. L-imbuttuna ħatafas. Number 1. Fidejk. Okay. Tinder date. Tinder date. Qabel ma mmorru għat-Tinder date. Da fuq Tinder jew le? No. But there's a fake account of me on Tinder, so if you get a swipe right from me,
it's not me. Mux int, miex Mux jiena, Amy. le. Pero ġieli kont fuq Tinder. Iva, imma it was a massive fail. Tipo, I'm a social butterfly, and yes, maybe it's easier with messages and stuff to slide in. Imma Tinder is just not for me. Isma, b'mod ġenerali imma fuq id-dates. Meta tmur l-ewwel date, min għandu jħallas, ir-raġel jew il-mara? Okay, this is an ongoing debate. Whoever asks who on the date should pay, in my opinion. So if I ask a guy on a date, which won't happen because I'm too shy and I won't do that. U ma tamilliex? Le, ma namilliex. Ġbir ma tħallas qatt l-ewwel Le, date. mux għalek, għax disti ħafna, tipo, mux ħanoqot insaqsiħ, tipo, ċi toħroċ għal-ikla, tipo, U ġieli ġratlek li mort date, bdejt tistenna li musta tħallas u kellek tħallas. No. Alright, għal-menu qatt mal-ġrat. Le. U l-iktar proposta, mux ta' soltu li kellek waqt date, x'kienet? I'm not sure. I don't go on that many dates, honey. I get a bit anxious before. If a guy had to tell me let's go for dinner, I'd be like, no, because it's so awkward. Tippreferi s-serħ bib l-ewwel u mbagħad neħbiberija. Yes, I prefer being a friend, u mbagħad minn hemm naraw x'nagħmlu. Ġifieri blind dates għalik ma jeżistux. Blind date. Qatt ma mort blind date. I've never been on a blind date, no. But how can you go on a blind date in Malta? That's quite impossible. Tista' tiġri tara. Ma nafx. Tiġet naħseb f'naqri dejjatek tajbin nara l-Valentine's Day li ġejja. Forsi Valentine's jkollna prime time blind date u jkollna lil-lejn u naraw naqra. Imagine, I'd do it mbagħad in that case, it would be something fun to experience. Sar il-ħin biex nafsu t-tieni buttuna. I'm going to go for the second one. It-tieni buttuna. Okay, tlaqna. let's go. Parents' Day. Ħamorru lura fi żmien. Okay. Dakinhar tal-Parents' Day kont tkun anzjuża, ħafna nkwiet jew? I think I was so sure of what the teachers would say to my parents that I don't think I was never ever nervous, no. Imma x'kienu jgħidulhom? Mux stramba, I used to get into a lot of trouble. I used to lose focus a lot. I have ADHD, so in class I used to be the second I'd hear a noise, I'd get distracted. Schoolwork, disaster. Imma mbagħad when it came to PE jew art, kont nagħmel tajba ħafna, ġifieri. Ġifieri bħalissa jekk qed jarana xi teacher li kellek jew xi teacher li qiegħda bl-inhaler bħalissa tiftakar x'kien jiġri. It depends the teacher. If it's the art teacher, I think she'd enjoy, the PSD teacher. Imma, no, I don't think that'd be. Ma nafx, I don't know how they still see me till this day. Form 5 was ages ago, so ma nafx. But yes, I would say that was a good time of my life being in school. I was not good at school, but I still had to do it, so m'hemmx tagħmel. Esprit, level 1 at the point. Amy, meta jkoll il-mistednin fuq prime time, jiena u t-tim ta' prime time, namlu ħafna investigazzjoni, nfittxu, riċerka, nqalbu fl-arkivji. U għat li bdejna namlu riċerka u l-investigazzjoni fuq, kirna xinna nsibu ritratt. Li jien nixtieq nurijulek, u nixtieqek tgħid li naqra min huma daw li hemm miegħek fir-ritratt. Min huma? I'm gonna cry. Min huma? My nana, my sister, my cousins. Oh my God, that photo is so Dak tal-aħmar muħat ħlif Daniel Testa. Daniel Testa li kull filgħodu. Radio. Li kull filgħodu flimkien ma' Elena għajjimna. Ġifieri inti u Daniel Testa primi kuġini. Cousins, first cousins. Kemm hemm meta bejnietkom? I don't know his age. But he's not that much older than me. He's in his 20s, honey Duek. Yeah, I'm 22, so I think he's like 20, 25, 26. U meta kontu żgħarek kontu tingwalaw tajjeb. Eva, we were very close. We used to play a lot at my nana's house. We used to play restaurant. In-nanna Sina. Nana Sina, yes, she's been on the show. Eżatt, hekk kont sejlek, in-nanna Sina kienet bil-qeda fuq dak is-sufan. I'm keeping up the generation. U taf li kienet kanta n-nanna? She still does, in the kitchen imma. U aħna rnexxielna u hekk inġalu għad kanta lin-nanna Sina meta kienet fuq da show. Mela, ħanarawha biċċa, ħanaraw silta flimkien ta' Sina tkanta. I'm in love under the sunshine, and I know
that you're the one to blame. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop it, on me. She's so cute. Mill-ewwel aċċettat, biex tkanta. I know, she's, if I ever got my attitude and character from somewhere, I think it would be from her. U inti tkanta bħala? I sing, but to myself. Fil-shower biss. In the shower. Għammaru waqfa zejra ta' reklami, ħajkompli prime time minna uftit joħraq pa' ummek. Kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Molicare Premium Lady Pants u pads jinxtraw biss minant l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvom. Okay. Freedom! It's all for you. All for you. Pete Bennett. Freedom! Ronaldo! Manchester United win! It's Cristiano Ronaldo! Dreams are born on and off the field. Living room promotion at the FXB showroom in Hull, Ormy. Event made perfect with Camilleri Catering. L-uġieħ dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġieħ fejn xejn ma jaħdem, Solpadin Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar maġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadin huwa mediċina indikata trattament ta' uġieħ akutu moderat li ma jonqosx blużu ta' mediċini oħra bħal ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża l-30 biss, dejjem aqra l-fuljet li ssib fil-kaxxa. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika jklabnina. Is-sopopom mimma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u letteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sopopom mimma, konvenjenti u b'toma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sopop friski u mimma. Soup so good, everybody wants some. Jekk ma tarax sintomi m'hemmx għalfejn tinkwieta. Għal-kanċer tal-prostata dan mhux il-każ. Il-kanċer tal-prostata normalment jolqot irġiel minn 50 sena l fuq. Iktar ma tikber, iktar jikber ir-riskju. Ċempel St. Thomas Hospital għal aktar informazzjoni. Kont taf li biex ġins jiġi manifatturat jintużaw 7,000 litru ilma? Kont taf li fl-Ewropa f'ċertu każi il-ħwejjeġ jintlibsu medja ta' 7 darbit biss imbagħad inwarbuhom jintużaw wisq riżorsi biex jiġu manifatturati l-ħwejjeġ li nilbsu. Għażel ħwejjeġ li jkunu magħmulin minn materjali naturali u l-ħwejjeġ li mhux ħadd ilbishom iktar għaddihom lil ħaddieħor biex ittihom it-tieni ħajja. F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali. Nilqakom lura għal prime time il-lejla bdejt il-weekend bit-tajja għax qiegħed fil-kumpanija tajba ta' Amy minna ftit oħra ħankomplu l-konverzazzjoni tagħna u ħannafsu l-aħħar buttuna ħanaraw x'ħajjiġri u x'mhux se jiġri. Qabel nixtieq infakkarkom li din il-ġimgħa nidejna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Camilleri Catering. Aħna u Camilleri Catering nixtiequ li dan il-miliet ikun miliet memorabbli għalik u għall-familja tiegħek. Fil-fatt flimkien ma' Camilleri Catering qegħdin tuk iċ-ċans li terbaħ l-ikel għall-festin li ser torganizza d-dar biex terġa' tlaqqa
tilqa lill-familja tiegħek f'dawn il-festi tal-miliet. Jekk tixtieq tipparteċipa kull ma trid tagħmel huwa li tibgħat li messaġġ fuq Facebook u tgħidli għalfej il-familja tagħkom għandha tkun il-familja rebbieħa. Ngħidu grazzi lill Camilleri Catering ta' din il-kompetizzjoni. Amy, wasal biex nafsu l-aħħar buttuna. Okay. Min fadal? Li ma fassna s'issa? These two, 1 and 2. So Mela number 3. fadal. Ingliż jew Malti? Ħafna jaqbdu miegħek ħabba l-Ingliż. Iva. X'jgħidulek imma? Mainly because we're in Malta, so I should be speaking in Maltese. Granted, they are 100% right. However, I do feel more, I know how to speak Maltese, I understand Maltese perfectly. I do feel more confident speaking in English, and personally, if I had to speak Maltese and I wouldn't have the correct accent to pronounce the words, I'd be butchering such a beautiful language. So in this case, I will continue to respect the language, but I will continue speaking in English. The main issue for them is, why am I on Malta Daily when I'm not speaking Maltese? But Malta Daily caters for different ages, different languages, you know? So I do feel that English is our second language. So we need to respect it just as much as Maltese. ċertu kummenti jkunu vera sfaċċati. They're quite harsh, yes. U tagħti każ imma xi kummentaw jew le? Yes. As in, it's hard to say I'm not going to pay attention to what they say. Obviously, it's right in my face. Mhux tagħmel tirrispondihom imma jew le? Le. Sometimes my best friend goes and stays commenting back, and I'm like, Christina, stop. But it's something, unfortunately, in everything you do, you're going to get some hate. It's up to you to see how to deal with it. I would say that it has made me a bit stronger in terms of how I approach these situations. I don't go cry in the bathroom of work anymore. I look at them, close my laptop, and go make a coffee. All right, another one on the pile. Another one. Pero fil-realtà, temmen li social media hi toxic jew le? Ħafna, yes. I find social media toxic in general, but at the same time, it is something that is part of our lives. We can't live without it. So it's up to you as a person to see how you deal with it. So you can either tend to look at the negative side of social media, like the comments. I can either choose to let them ruin me, or I can choose to have them, okay, what can I do better in my next video? How can I improve Malta Daily? How can I improve myself? So it's toxic, but then again, people are toxic. Are you going to cut people out of your life? No. So it's up to you to see how you're going to deal with it, like everything else in life. Amy, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' miegħi, jiena smajt li biex tiċċelebra l-birthday għandek trip veru interessanti on the way. Yes, I'm going to Africa, Ghana, with the Ghana Foundation. We're going up a group of people. We're going to be in the hospital. We're going to be going around, helping, going to see the children. Sejri l-isptar li bnew il-Maltin? Yes. Għax fil-Ghana hemm sptar, u probably ġieli smajtu li literalment imbena mill-Maltin, mid-donazzjonijiet tal-Maltin, b'sezzjoni li tispeċjalizza f'kundizzjonijiet tal-għajn u anki issa fetħu sezzjoni oħra li hija kompletament iddedikata lill-ommijiet ġodda kif ukoll nisa li jkunu qed jistennew tarbija. Jien nixtieq nerġa' niltaqa' miegħek la tiġi lura biex tiġi tirrakkonta li naqra x'għamiltux m'għamiltux. Happily. I'm very excited, so we'll see how that goes. Good luck. Jiena biex ngħidlek grazzi tal-li ġejta u biex neqgħu niċċelebraw il-birthday għandi ftit rigali żgħar għalik. Fil-fatt grazzi għal Nem Candles għalik għandna rigal veru sabiħ li kull darba li ħadd ixela din ix-xema ħadd tiftakar fina għax żgur li ħadd imla d-dar kollha vera brieħa tfuħ. Kif ukoll grazzi għal Golden Drop għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' extra virgin olive oil li ħadd ikkombinhom mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur ħadd ikkrea dik it-toma perfetta kif ukoll grazzi għal Yogiti għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' tajjed differenti biex talaq il-ġurnata kikra tesħuna f'dan iż-żmien tas-sena vera tinżel tajjeb. Cute. Grazzi u l-kumplament tas-serata tajba. Grazzi u happy weekend. Lilkom it-telespettaturi ngħidilkom tinsawx għada nkunu qegħdin hawnhekk qabel l-aħbarijiet tas-7:09 biex nilagħbu kontra 30 sekonda. Il-ġimgħa l-għaddiet intrebaħ jackpot ta' kważi 600 euro. Inti ġieli irreġistrajt biex tilab kontra 30 sekonda. Ibgħat SMS fuq in-numru 50612100. Sa dan it-tant ngħidilkom saħħa l-lejl tajjeb, nirringrazzja lil Żara li ħadu ħsieb jipprovdu l-ħwejjeġ u niltaqgħu għada. Ciao. Prime Time qed jiġi mossal lilkom grazzi għal
For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Esprit